me call ho na yere complaining actually me no me so na me no kasa e na me sa call second time me catch the place one way ya obekum ne yere no for any adofono mema obibia akwaba ede ever too much GHS so gano wahala jumede ena ebraso se munia ba musonfo epia sikapa enen so mede ebebe so muntiwe waso eneti ensem a ene de abeto apono so amede ebremu ye yankasa ye papa ye prophet ye salifu amwakon waba abonten ede nsem bi ababetu edwa na nensem odi etu edwa ni nyina ede efa ye Sylvester Ofori Brantia a Ghanaian pastor Obezi ewo US Orlando Florida Abuchi Memu ku awakun ne yire Barbara Ofori enunti enama yem papa Professor Salifu Amakono so de na no atomu bi na wode ne nsem bi abetu edo hu ne sem ade ne de enya kwawo na wono wonim awarefo ni mienu yie pa wono ana hye nkoma a wo mo ye den etu kwan na wakɔhɔnom ne wo ma kɔtwetwe nkomo na ade na ekoso enunti ma be ma no etiminya asa kokoduro etwi tuo eku ne yiri ni nyina no enhyehyeye bi atese efri abayidom camp na amano aba esa na abusuafo menkoa mentimi ensas moma yenkotie yem papa Salifu Amako nesemo di tu dwane ba ye beto sem no ni video no matie emu ensem ye enti se de nkomotwetwe no ebekɔ no wo nsem bi se bia nso bitimi de atu edwa na ye so yakenkan de ama nene de me guest sofo panyinyame difo a tese nyame afo no enwo Prophet Bernard Esiama Osafo da no the Holy Ghost Fire and Prayer Ministry. Prophet me mo akwaba. Joshua Bapeska. Bibia bokodi. Christa Daro my modern papa. Ederade ase. Prophet, wetie yem papa. Odifo Salifu Amwako nensem a wode atu edwa. Na den abetimi aka fa ho. Bapeska me da se. Mamenchia motifo too much GH mamuhwe fra mamane echirichiri ni bencheye ti mamufo nyina awade honhom ene montena na sumbi enye modia meka se your dominions your powers your authorities your manipulation spirits papa we had a pure blood magic unse ebusuana yefiri mu no se nyame honhom eda wo so anase nyame pekiwa enye se wa fa ho adi o bible se oni satan be ko akopem so be ka wo se agubo anje so wo bebe yesofo eno nche se wa wie wo ko da so ko na baba eska me ho ntomi sa o dominion se ba wo mo sinsewem ekasa na meti Nazareth ne ba Yesu Kristo so ama sore ne bambon anu odin maye nche se mo ko de na mo ko asafo ma wo ko yire so de wo be ko man so de ama wo mu unse say you flow as a prophet. One thing about the other prophets in the minimum odifo bi ontimi nyina na so mo mpaye 5 hours non stop on the church members. There is a question mark. The ancient said, "Sa dominion swing na di asafo machi." Na sa dominion sa witchcraft wizards ne sa ne nkro no bai edi asafo machi a wo no e de na ya de abo members no. O ma odima enoso. And for you to break no you will altars. Ebusie bia the altars are 17. And so bet me break altar no a enye yise o enya no keke o ye o altar go a enipa nso no nko na guso na apabra ne egina sa altar no so ye o asona ye o brechuo ye o aduana ye o asene ye o yuko o abusuan ton bebre ba sa guso we nyina ye o dominions abayidom sasabon sam sumankwa woman would do a moment say, woman shaggy nano. I know physically or representative or representing us our dominions and authorities. Every family. But Sapokura, the code of Holy Spirit, when you remember a Jabambo.
uni padua usunsun kra eyeja within the fire no ye be hu Christ e wo mu ansa na obetime gina e break altar edi wachi na nye yize wo and a majority of church members no unse se nyame frewa oso fo be ka Kristo abusuan and na obi ka kire mi rehwe os eja wodi wa won se sia de abusuan no nka ho bio na nyame abusuan ko ana wodi wani hwe sa be hwe abusuan bi nso Erade frɛ Abraham ɔfrɛ Elijah Hezekiah ɔfrɛ Jeremiah ɔfrɛ Isaiah no ɔpekiwa ɔde kɔ akɔyɛ ensade de break amanfo altars ne adum bebree enti mi ade ba kɔ me kyiri Holy Ghost and fire udwane be hyɛ wɔn ko ade ade me kyiri ɛyɛ abosomgoro abayigoro enuma bi a ensɛm fata a wɔn saa no wɔn yɛ because altar bia ɛyɛ any abuson say omun konjon sanko sanyo manwa no be drive akɔpo ase e be manipulate wa be sawso enti bi wo mini adamfo madamfo ni madamfo prophet yen hwe say wakwakwa ye nyame nipa e ba ne sen e na baye etimi obi a wafa nyame a nyame hunhum mu a uye nyame djuma ye hwe ye papa eye Sylvester Oforiua ni video bi e ba bonti ate se o hye nkom ne won kone ba e ba ne sen na baye etimi manipulate aya me kyerɛkyerɛ asofo bibiri wiwi amensem course aya beba obi timi frɛ me da me nimu yi o me da se pa wapie me ni ma hu unse ye wo handshake se metia se me ye baifo a me chia won nsɛm a ebe timi gura me nsɛm gura me no anim sɛ mama bayi okay hugging se me kuta bayi a me hugging wa be gura ntem eye inner spirit a egura me mu ena me kuta bayi a aduane a menoa no okay kan Proverbs chapter 23 verses o se ni de owa ni boni aduane enti se me kuta bayi na unim but o hwɛ me ne ya akɔde no suban so okuta bayi unsuba ese won senkyere ni nya but meanwhile wakɔ akodi enti dia na be unya dipe omo boto kra na ati mu no mo de honhom ko frasho enti obetima operating from any angle that was when you odi asamaba yen kwale on be show BC na me koye international ID card e papa kufu ado dia bayi na me koye o school bi mti me ya wie ye no emi sa no mo bompa o classroom ti headmaster no eti ti mi twam no frem so difo me mani bi kikam won ti bra na be boa we de me pa acho na me so me be ye card ene de me srawo no so difo me nti oba e no me kasa na me si nwura enipa 17 wo mu nyina ya baifo e man so kwa na mi wura mu ho no ba ku ka kire me se difo wo ye se be ka ye woni enhuru baigura wo si janwa na abewom e na me kai ye se me koye program bi one of the Pentecostal churches branch bi na by human not see some no catch them say odi for your power shepherd so do the be kan ye no ni e ne wogro because yes be attack we are now do janesi e kwan na me se me lalai wo ma catch them so be ma me 100 million physical cash na me fin so mudi agro ye pump me kansi akwande ye pump program ni nyina wie yi me ne me ma ne kwa na ba ka chem se before ene da ho no ti mani ama mo so ma musa no bibia ne ye ko na me ka chem baba so on tambo on fam bo envelope na da ho no o boy de bi e sika o baba sika me dani me chi dani me hona sika na ira wa mo ba be ma me bribe na members na koko gina mo mo awrade amfadie ebe a mo dia no me ma ji o mo tiri so sika no nya kwan awe wo wọ́n sọ no mo peti wọ́n ma di ye ni se dia obusa me ntina me bie so no problem ebi amo ya asore na ebi amo ya akonkyere onipa ba kwa tu no so beto milo obeto mok ekutuo kwadu apple ota mo obi anu asore ho me so ye nyina ye akoncha ba kwa ye ni ho esi wo so mo obi ani obi ankoto ne dia ankrankre say bia
eya omo ti bi de to asore okay ebia ye wa asafo bim pani bi wo ho ye ba afode na wayi nanim ebia asore no me pese be take in charge by ye pani ni shiri ne ba ni nyoma bi oya enkyere so yo gidi ni muni na masa pani ni ye sa adoma no wa to the whole church eye kwan abefo efo eto asore ni e de ko se tumi di yensa etu be kwa so won se omo nya papa nkwa na ekuta mpani ni eye omo nioma odifo se wakwa koye sofo no yaka cho wana se bia beye edi wachi na bia wawunu ekwan ben so na wo nya mi nipa no be fa so wo beje wo mu di afri mu ye wo kwan miensa min kan wa unsa eyesa na mi bie enioma too much ye are the ways of the prophet me ade ba kwa mi chini bayi ukuta bayi onti mi hwe me eyes 3 times wa be fa de sia nkasa nte ba ne sai na ye nua ba ma ide be ye timi eyusu no ma ne timi yes anyoma unsa ye wo senyame from a eya because of enioma binti senyame bambo ni bayi fully amomo no ena ahomaso menim ma ye adwuma na che me no mo nwa nim ne enante enti di ai erade nim se eli wo no kokasa kire so Samuel what you say but enne baby ye wo paade wo ya list mistake o ma pick you sia odi for ye tie eye papa professor Lifu amakone nsem odi tu dwa na che se abusuafo no wonim wo mo wakọ wo mo ho eda ama oba ne twetwe nkomo ma wo ka kire be ma ne se won hwe yi anyesa wo beku ne yire enti se kwanya sa edi ye we na wonim sa nyoma we de na nka e wo se ye papa Salifu amako oye disi ano ekwan na wo san ko nka no watara fanche na na se nko wonye bibi mfamfa ho you are the 3 types of prophets you will be a okuta Bible dominion and power obeti be hu aka choba to ntini ni obe ka cho se asumesi we banti ye hu aduma oni akade no ena the element I this yes oni me no ka sa bofo na mapa jata na manzu huda so mu twa ye hu ani what you say but say ukuta the right power of God now conjure the man osura ubo mu ana osura je so ene wo akwankyere de to ma sa anyoma no me meka se wu na kan dia ene ye hu aduma ye wo mo wa ebe mu na kan obi obetima ye hu aduma obi nso oba ba ye hu aduma no wo dia abaefuo ne ba ba ye hu aduma ma wo okay o mo dia abaefuo ne ye wo ba ye bi wo a ochiri fufuo ebi mu kire entorowa ebi mu kire akesha ebi mu kire entankoko eye ntoma ebi mu kire eyi ye ka de sentomantus but ye wo kwan ye de fa so ena mami mi secret we papa mati obi hwe na baye tata no a abrimpo nsuo unsenso bi weto ahomache obeda so de nsuo na to onfa chance ensi ni chance da so nsuo ni ntongu etogu mu a onso mfa mu ade kama mu na omie Bible mu ba bia no mfa nsi so sa nsuo no onfa nware odi onfa nsi so be 7 days sa nsuo onfa nware all the time obi hu di bisi odifo se utiwe ne bia nyamedi fofofra ba onche ba be ka cho se sei ena mehunu edi afa wan hwe ya nyoma bi sei ena e ba be koso e wo abrabo na waka dia cho wo no wan ka se bia bompa ya na se bia wo ka se bompa ye krampo na waka wie we ja kono nko wu nipa na ye de ensem na bro no wo so de na wo se wo ye fa eye ensem na ye de abro no ubebu se nipa nso de asem ne ba da e bia ntimi nya ho we obo wa odwani mu fere be ka se metima ba echi no ye okay your mapa bia offer me from US Okumasi Abuabo na offer me wa yare sa for 11 years e bon pa e ko nyame o ta busa irade no onu ane sisters e na ye ne sa onu anka sa ne sisters e na o mabubu na go so many years said the pan of me rehwe me ya country sa 7 days dry ye wura mu nyina na o de warning ba ye ma mi bi nso ono nso da e wura te o
wohwe sa de manuma we nyina e bobɔ ba de bia na do me ma me ba beda de bia na do bia ani omu akade e on say Holy Ghost and fire ya me t-shirt bi ba e so ya be ye meta ko nyen hade t-shirt ne keke ma mi bi no wa kra ma de nchi da meka ma mi bi di ko north okotin tam no mo tia hoira o ma no spiritual COVID-19 bi me so ya bompa ma wusie piefi ma mi awia kete e wu chepe no bo wa no ofi amaman e si ya enu anu na prophet o ka se ntata de ze ebinom susu e wo stickers ne banda yeti ane no ne de enye na osusu de se no be ka se me nton okay wo de ma wo mo me de ye program okay what you say me mo ye ma me okay na me de ato me altar so bompa ya 45 me altar so ma church members be ba altar so enye sa nkofo edie bi o ti mi ba so what you say but unse ene di fo no ma ba no eya me no Holy Ghost and fire premise yam pese baby rade di medru bambo eda me so no me pese entom so se de bia baby a onemu bia no nya me sunsun ebedi wani mu kan because ko nya problem a o ma me ho ntobe enti se wo duam enti ye mam pai bo so nya bo a ayi jo odi for se wanya edi yedi afa wo bi hu wakoka kire nipa no na ebia nipa na anya ho hwe na ade na se hu hia sa wo bebe de beto abonti magana fo bi ehunu se wo hye ho nkomu hu ye wo kan ye e na abem ana se e na nipa na anya ho hwe na etimi asie meka se e 50-50 okay aya me no for me enyo no me no enka me de me nye ne sa okay me erade yi bibi kire me e ma me ko nipa ne na ase obi nso de bai no a minister but na me nim kwa me reche no me friend me na mfo adi for mo ye very strong in the ministry I want my lamplight e ma yi gina wa ase okay but ade no popo ye bai but ade no tina tentam nipa no okay ba no wa ma bonti ama meka enti na me pese mu se eye se wo se like unya so wo de to you no de wo se an wo de nka wo nye ba eye se o yonko asofo wo mu bibi na mo ka che nipa na se bia nipa na entimi ambo mpa ye gina ana so wentimi ambo nipa na amma na ambo mpa ye gina na asem ni si a e wo se nipa na mbra bonti ana sofo kro no wo mbra bonti emeka ma bia safa na nyina nti ana me meka se for me die enye no kwan so no wo ne number adenchi na sofo pani umfre no e bia ke asumasi mate ma hunu sei enti yese unse emma e weaker vessel emma ti eya mo no ame for me say ya beta to wife oye bibi na nkoya oh mame unse nyame scriptures say yese aha ye dominion of Erade ankasa angels ba hatan bia ye ne abofo ne te ha uhu but omo no nko na eba ba oye bibia eba mo matwe mo nti yese no mo ntimi men mo ti any your directions ebia oni sa abefo mo directions ni sa nyoma e na okoya e ba beta ake o ye ba be so ya sampa u firi na me ya o metima fo ba be nso de ahweware okay o metima fo pani bi so a man for me close to you. But what you say? You odi for the answer no eba eye na wie ya enesana se me hu se okokoye nyame difo na enwoma esisi se de wo ka se eye ma ye fa ma so de ye enwoma bibre enwoma esisi a eye bibia na se oyire ana se wo hu ka fo wo ye bibi ta wo bibia na wo se wo react ana meka se hu se emma omo ye fragile omo ye weaker vessel abodi mu nyina omo ye weak unse because of yem pepade na ye yibri bo omo nti bebre ti mu ye omo de na sometimes no na me so for the after the hard work nyina no you have a family to control yeah enti uba wo bushie mu a e wo so ma sa odo no sa odo etinam sometimes it me koy program e ba na me mana omo nyina na me wife omo nyina be bam me me peja o ma fe me na me sika kre ya me ko ba ye o se all the time uchi me keep your family together
Woman ya musunsun edi mu ntenteman. O kan mo bo ano but enye sa kwan no so. Okay. Tina Bible say nkwase achi ni ye twemu firi ho. Ebia se o ba hunsie ne nyame sofo nkasasa. Me ye okuru but ni nyame sofo. Nche be ya nka ton we ni down. Okay. E ma hia korokoro. Oh, odi tu fo mboko wa korokoro no. Di woni mu bia abeko. Spirit bi o wa di ochiri no ni akorokoro. Spirit bi o no di ochiri. Eni akorokoro. Nya de kan no anu no. Obekosia. Odifo fa eye afutuo ema eye asofo binom a wo mo yonkwa asofo ho mo kan na wo mo afa eye da platform so na wo mo de asa wo mo de eji wo mo me na asa de wo mo de bone nkeka wa ne ho ko ne ba eni wo mo no fa eye afutuo to etwa ema wo mo. Eba so ba pesika se wutie mu ya. Oso odi apostle evangelist Shron ne kan you. Shron ene kan. Osi o Kristo ni ogidi ni behwe asemprenson na obesore mprenson. Se o hwe ase a enchese wa wie ya o. Mi se ma hwe ase 2 times. E o ministry ni ye pagya ministry egui. Ye pagya second one egui. Third one ene rade ne stamp esi somaye. Enti wo be kan sen. Se wo se udua akwa amane ne ahonyanya mu a eya no ma ye nsire ye o because you any part so no a de ato ne betimi ato de o twasa no nim se na chia bia wo de akura wo ye no ebon kura che no no de odi for hwe ne church members odidi atam o maame me ni wanum o de okura che no e bia wo fin se ekum kwa ne bone ye che so a Bible say dwamamo enu ne efiade ye nyina enti de ono adi kan a de ho aba adwa mu no e ma ne nya so nkwa e nyame sofo wajina tenti o ma mo fira ase ba no fin so mo ye nkwala tena wana we nyame otimi pagya akwala bia de ne be hye no ho ani munyam mesre mo ma ye nkyire nyame su ene ban e wo yemu emra ye chi Paul e hye afiase esuafo ni nyina gira e bompai e be fiase nyina so wo sei konso achiche ne nan ne nsa etete Mama nchira so ni mu a mama nchira the prophetic word there are 7 cages ye chi asofo di omusem cage ba ke chi ani atapalo kwasi ani esa do ahye cage fufum ne esa tapalo ye di sem sa 7 demon e gina no entu gina yi agina yi na nyame ni monyam ebe hina ma wo mesrew ma usunu ba nyina ensa fata Christ na awiye obema chenkunimdifo obema wawiye papa na wo so nkwa na aware nyame nchire mu nchiro baba Yo prophet nyami inshallah pa say ye tun sade for sunya pepa no ene yen ebebe sunye busiafo said ye prophet Bernard Esiam modern nsem atu edwa eno no enkomo twetwa ekoso e bia na bibi na wanti ase empai bobi na wo pese woni prophet embo anase enkomo twetwe bi e na wo pese woni no entwetwa prophet number e wo screen so bit me afa na woni no eye inkita ho munhwe ye na eye enkomo bi anase empai bi wo ho no de wadi kan aka se enya de se ho de wo bo ede account wo ba wo de won sam ba na enye my boyfriend wo ye mi se mpesa wo chechire no ma me no de fa ho we ye chechire ye besa me mu enti ye hwe na ye hwe no enso ebia mu nso se won subscribe to your channel na ye like your videos na share follow ye e wo ye IG page @tumagh_ na emrepem no madwenche no ye beken kan ede amama aha ene di besi midin ede ekua sika padase ne ye besa ne share Mede de Isaiah Kodwampo obetumi afem the great ampo mbrembren wonu men kam woni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH